June ni song pasari zirtom ni sang ni som ni pani ania thir tu le ngai thatu zong zong te in zawain du sangna chibai kan bu ka cheu khovel chanchin thar ngai nom le beng fa tak tak world breaking news thirin ngai thau teng o US President Biden administration chuan inflation chungchanga har satna namen lo tak atok chhomek ta kum somli chunga USA gas ba ka thilman asan berwang lai athleng chhomeka consumer price index CPI chuni kummai sangni somni pakhata in 8.6% chuangin achang chhoni in the Washington Post chuan atalang Paul Siam Thin tu Rasmussen reporting President Joe Biden approval rating ati chuathar bera chuan Joe Biden chuan American mipui za asom thum poriat vel du tu anei meka lelama za asom lu du lo tu anom thung Biden a hniam lai berani American mipui za asom sari pali chuan tuna Biden administration kaldan chu an du kholo lain za asom ni pakha chuan a tha ni in an ngai thung tuna hian US a gasoline gallon khat man US dollar nga akai chhotua asan cholai bera tong mekani Washington Post George Mason University Sachar School of Policy and Government Survey result chuan American mipui za asom ruk paruk chuan tun angzela ankal chuan inflation hi azual zel do ni in an ngaya za asom ni pakhat chuan atha chhomayang anti lain za asom pani chuan tun ang hian akal zel an ring thung tun laya thilman sang chhomek awang hian American chung kwa tam tak chuan kumkhata US dollar sanga zanga somni vet an hlo do ni in mas thla khan an lo soilok to a an lo soilok a in tun din hmuna chuan chu aya tamjok fe chu an hlo do ni in Moody's analyst chuan atalang Bloomberg chuan inflation awang hian kumin sang ni somni pani chungin American chung ko pakhatin US dollar sanga zani an hlo do ni in a chuta chu takhata chung ko pakhatin US dollar zali somthum pathum an hlo choibel don tina ani US a gas man chu azonit ni som pathum chung aman asang chho towa tuna hian atlang puin galon khat man chu US dollar nga ania President Donald Trump ahun lai ai khan alen ni zetin asang chho to ni in gas badi chuan atalanga JP Morgan Commodities Analyst chuan California chuan galon khat man hi US dollar ruk akai to ni in atalang rampum deuh thowa Labor Day ma in galon khat hi US dollar ruka akai chho tura rin ani bok hetinga Biden administration noya thilman sang chho mek awang hian Republican chau ni lo Democrat lampo an phunna satran he towa President Joe Biden malak thiam lo wangle hi har sanna sutkian dan tur asiat lo awang ani ti in social media lama po Biden du khoplo lane demna o ka aring chho sot hle ane June ni som pali khan India Defense Minister Rajnath Singh chuan India sipai kalphung thar man ani tu thu apuang tarup mai he kalphung thar hi agnipat ti ania he hi military service rules thar ani tuna tang chuan India sipai pol sang sanga sipai tura lak officer chin ayan wai personal below officer rank te chu tun ma anglo takin kumli atan chau lak tur ani to dona lak thar ho jinga 75% chu kumli an thonwa pension nei lovin chuatir an ni zel tawang kum som ni pakhat atanga ni nga in kara an chuak zel to don tina ani chu an chua rual hian an lo khol to sa saving baka cheng nuai nga chuang hret pek ani don ani he dan tharman hi sumlam in dailona nasol tuk sut kiana na ti ani pakhata sang ni song palia sipai pension te 1 rang 1 pension pek phal sakanu phei ka chuan sipai pension lwa sen so hi asang hle ani sang ni somni pani atanga ni thum budget cheng 5.2 lakh crore atanga 1.9 lakh crore zat chu pension lwa sen angai don ani budget pumpui tanga za somni panga thel atling tina ni chu heng sipai lak thar te hi akni vir tian ninga kumli an thonua anjinga za somni panga chu tes dan pa ngai manga sipai pa ngai lak zui anianga
chung ho chu kum som panga an thon hu pension pa ngai ni an chuak thei thung ang chung ho ang heta lak da chu sipai pol pathum army navy le air force ate dan ninga kumin sang ni som ni pani chung hian tuna tanga ni som kwa ralma in mi sing ni ai tlem lo akni vils lak tum ani akni vils te hian kum khata thlakata cheng sin thum an hluanga anuwa cheng sin li an luang duty laya thina emo ram tui leilo emo an on chuan chom dona poisa pek ani ang akni vils ho hi an lo ban huwa central na le corporation na rang omate du sakbik tura dan siam tura ngai tu mek ani dan tharman ani ta ka chuan nakin loka non officer za asomnga vel chu akni vils ani tonga he scheme man awang hian sum sen turpo za asom sari panga laya thlem tura ngai ani akni vil system hian thatna le thatlona anei nge yang lak thar tu ta hi computer thiamna nei an ni dona wangin training po thali pek an ni ang tin thalai chak tha the tho an ni don homa wangin a thawiau tura ngai ani thalai tam tak training nei to an dona wangin nam then kata compulsory military service angdawin ri rum thu la a chormai thei an thanem thei don ani chuti lai chuan thali lek training peka mun lo om taka tho ti chu thado lowangai tu po an thanem hle bok tun laya petrol man pung chho zela electric dir thei man kan in ti mu chho zel don ani mela Elon Musk sa petrol manglo lir thei Tesla point ram an la duai mek zela ni keini ram re thei jok India ram mi pui pain petrol manglo lir thei hlutna kan khra chho tana kan war deuh zelin a rin om tlang ram lama man atan electric lir thei te hi a tha che em ti ero kan la khra chho zel tura be seyang electric lir thei thar microlino ti a hria chu tunlaya electric lir thei ngai na tu te ngai ven le ti tui ber pakhat ani meka ama hi aten ba ka akiu cheu em tin kan mel hria to ta nano kar aya te ni bok voi khat cha sa kilometer zani somthum thleng tlan thei tura duan ania microlino hi innovative electric scooter car ni in electric urban mobility siam tular micro mobility Switzerland lama inkul ta ko chuakani he company hi electric scooter khik thei chi siam chuang ma saber tu ania kum sang khat zakwa somkwa pakwa khan an lo tlang zar to ni microlino hi khopuya man tu deuh bi ka duan in scooter le car design chopol manga siam ani microlino hian electric motor chaktak watt sin khale sang khat zeta sang in a top speed po darkar khata kilometer somku ania motor hian 100 nm torque asiam chuak theya accelerate thi second nga chungin 0 to 50 km/h ani bok scooter car hian lithium battery chak taka manga kilometer za zeta thui adai ani a battery hi type 1 charger mangin darkar kha chung lek poin tamfe a charge man scooter car a hian mi pahnih an chuang theya anung lam bung ro phurna bom mi liter zani somni dong ani bok ari zong hi kg zanga somthum panga chawni in kilometer zani somthum zeta hla atlan thei thung darkar khata kilometer somkua tanga za som panga zeta chakat tlan thei company lam soidan chuan ko phui chunga ringot chuan voi khat char siam kar khat chung adai anti microlino scooter car hi rong chi sang siam ani ba ka mani du danin a sian dang lam tir theya online mang poina cha the ni car te pian mang ang nei ni ma se company lam chuan car ni lawin ke pali nei lir thei satli an ti deuh kher thung swiss kut chuak electric lir thei microlino hian car a ang veu takna a car le bike in car vel ni in company lam chuan an soya a pian mang ero chu car ang deuh chia duan ani mi panhi chuan theina tura siam ania car te anga ngai theini ma se car ni chia lo ke pali nei electric dir thei scooter car ni in an chhal bo car le motorbike in car vel ani ber chu an soidanin he scooter car hi hral chua tura an tlang zar ma hawin sin thum za chu an lo hau lok der to microlino hi leitum an om nual to aman hi India rama chuan US dollar singkhat sanga zathum somli India poisa in waiso pani borvel ani lain Europe lama chuan dollar singkhat sang thum zali India poisa in waiso point panga borvel ani thung asiam tu Swiss company hian
ni pui chu ngai ral chuang ngei an dua Europe mundanga chuan tlemin a tlai deuh thungang turin Italy lama po siam tumania kum khat chunga siam tur bituk sangkha zanga chu sin khat bora ti puntum ani khopvela nuclear ral thuam nei ram pakwa ta chuan kum sang ni somni pakhat chungin an ral thuam thon thana tan US dollar tu le ding on somriat pani point pali an seng ni in campaign group chuan a puang heng ram zinga hian United States chuan a seng hnem bera China Russia United Kingdom le France ten an dot di in international campaign to abolish nuclear weapon icon annual report chuan atalang khovel ram tam jok ten nuclear khap an du lai nuclear nei ram ten kum sang ni somni pakhat chung khan dan waral thuam leinan sum thanem takan seng ani ti in report chuan a soi ral thuam leina tana sum an man hian Europa Indona le thil hu tak tak te aveng him theilowa khovel huapa ripui leng thununa konga an hlo chamani diklo taka sum khoral na hi kan ti to pangai ani ati Stockholm International Peace Research Sipri chuan nuclear ral thuam kol ram pakwa ta chuan an ral thuam te an ti chak bel amo an nei bel vek ti soin Cold War nuwa heng ral thuam man mai theina hun po kan tong chomek ani an ti February thla Ukraine run tu Russia ram chuan nuclear ral thuam mana po alo vo to ani kha ai kan talan danin North Korea hian ni kum khan nuclear lam chi ral thuam leinan US dollar makta doi zaruk somli pani an man thuale United Nations in shrek na an siam chung le Srileng wanga ramri an khar pui chung poin heti za sum an man thei tho thu atalang kum sang ni som pakwa khati laya US President Donald Trump nena nuclear ral thuam manglo tura inremna an siam te bo chiat ani le nuwa kumin chung po hian missile thanem tak an ka chuak le towa kun sang ni som pasari nuwa avoi khanna tan nuclear ral thuam an en chin le don ti report amo wangin lau thona lian tak om chomek bok international campaign to abolish nuclear weapons kum sang ni somni pakhat chunga nuclear ral thumatana an in sen dan atalan te chu United States US dollar tluk le ding on somli pali point pani China dollar tluk le ding on som pakhat point pasari Russia dollar tluk le ding on riat point paruk UK dollar tluk le ding on ruk point pariat France dollar tuk le ding on nga point pakwa India dollar tuk le ding on ni point pathum Israel dollar tuk le ding on khat point pani Pakistan dollar tuk le ding on khat point pakhat North Korea dollar makta doi zaruk somli pani ani viewer te hne nangen na kan channel mila subscribe saklo te khan milo subscribe sakwe ngai tun kanan sngen nin kanan som chuwa tin kan video upload thar te in lo dona in lo mu zel theinan in tan po ol samjok na tur kha ani dona wangin notification bell kha in metanga ola in da don ya